Kua whakarewa hia he taupānga hai āwhina i te hauara hiningaro o a tātou rangatahi. Engari ko te mea rereke pēr o tēnei taupānga i etahi, kei roto katoa i te reo Māori. Nā te whare wānanga o Tāmaki me te whatu ora i whakaputa te taupānga nei, kia haumanu, koe rā te ingoa. E tapatahi ana tēnei taupānga ki te mātauranga Māori, ngā pūrākau me ngā waiata, kia pakari ai te hauora whare tapa whānei o a tātou rangatahi. I tūtaki a Micah Ackroyd ki te hunga i hanga i te taupānga nei, kia te huri ake tātou. He taupānga mō ngā rangatahi. Kia whakahaumanu i ō rātou hauora hiningaro. Ka piki ake te hauora o a tātou rangatahi, mea rātou whānau hoki. Ko kia haumanu te ingoa o te taupānga nei, he hua nā te mahi a te kaimātai hauora hiningaro, Tānia Kāgau, rātou ko ngā kairangahau ko Kiani Stevenson, ko Puna Whakata, Mania Potolav. Kia tūhono anō a rātou ki tō rātou ake tuakiri Māori, he raue me hoki tēnei, kia tākoha ki te marea ngā tino hua o te ao Māori. Kua āwhina hoki a te whatuora me Headstrong i tēnei kapa no Waipapa Taumatarau ki te whakaki te taupānga nei nā te mātauranga Māori, waiata, kupu hau, pūrākau, me ngā kiemu. Those things are really crucial for feeling good about who you are. That's like psychological well-being is about. Not trying to be someone else, but really celebrating what it means to be Māori in Aotearoa today. That's well-being for me, that's hauora. Mo te taha mutunga o tēnei tapatoru, he māma ki te mau te ngako o te kaupapa hauora hiningaro. I ngā taimaha te ngākau, ke hea te hauora. I ngā taimaha te ngākau, ke hea te haumaru. He toko maha i ngā rangatahi e pātai a Tānia mā, e pāna o rātou whakaro, ko rātou whakautu. What they said to us is they don't want to have to read stuff. And so this is a conversation, but what it does is it allows a rangatahi to search about who they are, it welcomes them in. I hoatua Sani Niha te taupānga ki tāna mokapuna, te tekau mātoru tōna pakeke. The interaction between her and her friend was more endearing for them to talk about than it is to go and talk to the parents. Koe tēnei te pai o tēnei kaupapa haumanu. It's not restrictive to you have to talk to your parents. E kohara ana a Puna Whakata i tēnei haerenga, he ngāwari te moimoi a māna. Kia tū Māori ngā rangatahi katoa o Aotearoa, ki roto i tō rātou tuakiri Māori, kia muia katoa te motu nei i te aroha ki tō tātou tuakiri Māori. Me nā ēnei ngā ringa o te mahi, kia rere tēnei manu haumanu ki angitu. Micah Ackroyd, Te Karere.